tunataka kuzungumzia utumishi, ila hasa uadilifu wake. Bwana asifiwe sana. Hasa uadilifu, kwa sababu uko utumishi wa aina nyingi. Uko utumishi wa serikali, uko utumishi wa dunia, uko utumishi wa watu, wako watumwa wanatumikia watu, lakini uko utumishi wa Mungu. Kwa hiyo utumishi wa Mungu unadai uadilifu. Sasa nataka hii dhana ya uadilifu, maana tuko kwenye kipindi ambacho watu wengi wanamtumikia Mungu, lakini kwa kweli wanakosa kitu kinaitwa uadilifu. Na kama kuna eneo la nguvu ambalo naweza kusema mimi limenibeba kwenye utumishi wangu, ni hili neno linaitwa uadilifu. Mimi nimekuwa na mambo makubwa matatu, na hili la uadilifu ni la 4 ambalo nimekuwa ninawekeza nguvu kubwa tangu naokoka kwenye utumishi wangu na kwenye maisha yangu ya Kikristo. Jambo la kwanza ni nidhamu, discipline. Kama ningesema nikushauri, ningekwambia jitahidi sana kutengeneza discipline kwenye maisha yako. Uwe mtu mwenye discipline, full discipline. Lazima utakuwa tajiri mkubwa huku duniani kama ukijitahidi kuwa na discipline. Umeona? Lakini jambo la pili ambalo huwa na detrain mara nyingi ni focus. Wakati mwingine ninajipa mazoezi fulani ili nijifunze kufocus. Siku hizi kuna ugonjwa wameugundua, si unaitwa ADHD, kitu kama hicho. ADHD, kama mtenza kama nimesahau maneno ya kisayansi, lakini kuna mtu mwenye ADHD, sijui mwenye huo ugonjwa, niseme mwenye huo ugonjwa anapatwa na tatizo la kuto kufocus. Hawezi kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu mpaka aone njia. Anafanya, akiona kuna kitu kingine kinafanyika kule, anaacha hicho anachofanya, anaenda kukivamia kile. Akiona kingine anaacha, anaenda kukivamia kingine. Kwa hiyo moja kati ya tabia ambayo nimekuwa najitrain ni focus. Nikiwa nafanya jambo, niwe nina uwezo wa kulifanya lile jambo mpaka nilimalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya tatu ni consistency. Consistency ni uendelevu. Kuwa na uwezo wa kuiendeleza tabia fulani ambayo unajua na una uhakika itakutoa. Watu wengi wana uwezo wa kuanza kufanya kitu, lakini hana uendelevu, hana consistency. Hawezi kuwa na uwezo wa kuendelea kuendelea na ile tabia hiyo. Unakuta anafanya, anasahau, anaendelea